Lakhipur Online Puthok Saba July ki tang ahum Irai Numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada Maroi Pao Sribarda Sahid Irom Nandachan ki Kuntaret Subanonga Kumon Thorom Pangthokre Athoban Nandachan Singha ki Kuntaret Subaning Sing Thorom Ningthem Kulda Pangthokre Martyr Nandachan Memorial Society Nauna Semkre Kasar Sonaida Class 6 की माहिरो निपी मचा मदन तब थबक चथुरी हाबिगी मरालदा स्कूल की प्रिंसिपल पुलिस न फारे ऑल असम सॉकर फुटसल एसोसिएशन की फाउंडर जनरल सेक्रेटरी सगोलसेन बिरचंद्र न लेखितबदा अवप फोंदरगले केंद्र सरकार ना मेटादा नोटिस थादुना व्हाट्सएप की यूजर नेम फीचर भारत थिंगना बहाइख्रे अमसुंग फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की राउंड ऑफ 32 की मैच मरी असी सानागनी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ ताबिरसे शहीद नंदचान मेमोरियल क्लब श्रीबारना सिंधुना शहीद इरोम नंदचान की कुंतरेट सुबनोंगा कुमोन थौरम ngarang पांगथोखरे थौरम परेंगी मतुंगिना आयुकी पुंगतरेटा क्लब की प्रेसिडेंट वाई बिसेश्वर अमदी जनरल सेक्रेटरी एच जोनी न लुचिंगदुना निंगथेम गुलदा लेबा शहीद नंदचान की मितमदा लेसु कत्तुनै कायखुमनखि मतुंगदा श्रीबार अवांग लेकायदा लेबा शहीद की निंगसिंग खुबमदा हैकत लेकत तंबगा लोइनना लेकाई के चाखुत थौरम कयादा मतेंग पांगबिरिबा थबक्तगी पथारबा सुबेदार वाइनब किशोर न लुचिंगदुना लेसु कत्तुनै कायखुमनखि लोइनना लेखिद्रबा शहीद की थवाइना ईश्वर की नाकता इंगना चिकना लेरुनबा मयाम पुन्ना मिनिट अमा तुमिना लेप्तुना थौनिजखि थौरम असिदा श्रीबार जीपी की प्रेसिडेंट प्रियवती देवी सोशल वर्कर एच हरि कुमार ए सोनामुनि अमसुंग वाई भास्कर न चिंगवा मियोय कयाना सरुक जाखि पनबयाय कारगिल चथकिबा ऑपरेशन विजयदा इंग कुमजल लिसिंग अमगा चमापन मरपुतरा मापन की जुलाई की तांग अनिदा इमा लेबाक की तमक कासार श्रीबार की इरोम नंदचान शहीद ओइकिबनी शहीद नंदचान स्टेच्यू कमिटी ना सिनलांगदुना अथोबन नंदचान सिंहा की कुंतरेट सुबनी निंगसिंग थौरम निंगथेम खुंदा लेबा इबुदो कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे निंगसिंग कुमन नुमिदा सिगी अयुक अंगनबदा निंगथेम खुल थोंग मनाक्ता लेबा अथोबन नंदचान की मितमदा मियामना मैरा अमदी लैसु कत्तुना अथोबा सिगी मफमदे कायखुमनखि मतुंगदा नुमिदा सिगी मरी लेनना मियाम गे ओइबा थौरम अमा निंगथेम खुंदा लेबा इबुदो कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखि थौरम अदुदा शहीद नंदचान स्टेच्यू कमिटी की चेयरमैन आर के सनाहलमी फमा पोइखि एमडीसी की चेयरपर्सन मुतुम रिनाना अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक जाखि थौरम अदुदा इकाई खमनजबा मिथुंग ओइना रिटायर्ड एसीएस ऑफिसर कांगबम शांति कुमार लखीपुर म्युनिसिपल बोर्ड की चेयरमैन मृणाल कांति दास लखीपुर ब्लॉक की एपी प्रेसिडेंट ओइनाम बिरमनी बीजेपी लखीपुर मंडल की प्रेसिडेंट गुंजन कौर मणिपुरी साहित्य परिषद असम लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट लैसुंगमम रविंद्र सोशल वर्कर आर के चिंगलेन सना श्रीपार जीपी की एपी मेंबर कामिनी सिंह सरुक जाखि थौरम हौदोकपा ओइना शहीद नंदचान स्टेच्यू कमिटी की सेक्रेटरी डब्ल्यू मंगाना तारामना ओकपा नुंगी ओइबा वारल थंबिखि थौरम असिगा मरी लेनना लेंबिरखिबसिंगना नंदचान की मतिक मथौना की मतंगदा सिंथारदुना वांगांखि थौरम लोइसिलकपदा शहीद नंदचान स्टेच्यू कमिटी असी डिजॉल्व तौखि अमसुंग मियामना कुपना खनन नैनरबगी मतुंग कमिटी असी हेना पाकथोक चाउथोक अननबगीदमक मार्टियर नंदचान मेमोरियल सोसाइटी श्रीबार कासार हाइना मिंगथोनबा मियोय कुंतरेटना साबा एग्जीक्यूटिव बॉडी अमा सेमख्रे नौना सेमखिबा सोसाइटी असी फमपुगदबा मियोयसिंग अदुदि ऑब्जर्वर ओइना कांगबम शांति कुमार प्रेसिडेंट ओइना आर के सनाहल वाइस प्रेसिडेंटा वाई नबकिशोर अमसुंग डब्ल्यू मंगाल सेक्रेटरी जनरल ओइना एल मंगाल सिंहा असिस्टेंट सेक्रेटरी ओइना वाई इनाउबी देवी अमसुंग ट्रेजरर ओइना पी मनी बाबू बुखनखि लमदम मसिदसु शहीद ओइगिबा नंदचान की नुमित अके लेगिदबा नुमित खंदे बा मपो कुमन खंदे असिगुंबा दिनमा इकोना जेगागा इकोना से मार्टियर डे ना इकोगी लेगिदबा नुमित से पाक साउना पांगदोखनि अखोई शहीद नंदचान ना मसागी थवाई कथोक्लमीबसे भारतवर्षगी मियोयसिंगदा स्पेशली एगी मितेसिंगदा इरेबाक अमसुंग इजाते अमसुंग इखुनाई कमायना निंगदगा हाइबगी मेसेज अमने तौबगी दुइबुदी अखोइना अहनबदा
अप्रोच तौजरूब नते कोंजेंग लेकाई की मीटिंग अमदा अखोई की मिनिस्टर सिना शहीद नंदचांद ब्रिज की मनाक्ता स्टेज अमा सागे नोय मयाम नोमु हाइबेगी मतुंगिना हाइबेबदगी नंदचांद हाइब नंदचांद असी अखोई इरे काई सिस्टगी नतना भारत वर्षगी अदुगुंबा मतिक मगुन लेरबा वीर सेना अमनी हाइबगी वखलोन असी मयामदा फोंदोकपगी खुदोंचाबा फंगबा मूर्ति असिना अचत ओक सिंगदा सोइदनमकी वहंग खंगदबसिंगना वहंग तौरमगनी अखंगबसिंगना माना तौरम थबकसिंग अदु सोइदनमकी निंखंग निंजिंगनी Kasar gi sonaida class 6 ki mairo nupi macha amada nattaba tabak chathuri habeki wakat lakpadagi APJ Senior Secondary School ki principal Dr. S. Gyanabel bo sonai police na phakre paugili khun matung ina hauki bajum sakation namit ki nongthilda principal na mahiro nupi macha adubu mahaki kada lairik pigani haina kauduna changlubagi matung thoglakpada kapna thorakpani hairi thodogasi gi matungda mafam adugi khoi saunaraba miyam horaktuna principal adubu phaduna police ta sinaki kunjagi miyam amasung notun ramnagar gi tribal nupi sing association amadi tongan ba loop sing gi member sing na police station gi mamangda laktuna principal adugi mathakta kan bacharak pinana ba dabi tauki miyam gi wakata duda police na case ama register taukre amasung principal adu phajankre thodogasi gi matangda thijin humjinduna ain gi oiba thabak thorom sing lakhotkani hairi আজকে প্রবলেমটা হয়েছে এপিজি আব্দুল কালামের স্কুলে আমরা পুঞ্জি রংমাই পুঞ্জি নূতন রামনগর পুঞ্জি থেকে মেয়ে একটা 12 বছরের মেয়ে তাইনরে একটু আর কি প্রিন্সিপালে কিরকম অবস্থা করছে এটার লাগি আমরা এখন থানাত আপাতত আছে হ্যাঁ আর প্রবলেমটা আমরা কি প্রিন্সিপালের রুমে তারে একলা আর কি তারে আর কি ডাকছে রুমে বুক দিবার লাগে ক্লাস সব শেষ হয়ে গেছে এই সময় তাই বুক লইবার লাগি তারে ডাকতে আছে রুমে তার একলা আর মেয়েটা কান্দিয়া একদম তার ব্যবহারটা কিরকম করছে একদম কইতে শরম লাগে ই প্রিন্সিপাল রে কইছে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এখন কিরকম কই স্কুলে পড়াইতাম এপিজে আব্দুল কালাম স্কুল নামটা দেখো অত বড় সায়েন্টিস্ট নানি আমরা ভারতের তারা স্কুল নামের একটা স্কুল করছে যে এই স্কুলে পর্যন্ত আমরা কিছু সেফটি পাই না মেয়েগুলারে All Assam Soccer Futsal Association ki founder general secretary amasung Indian Soccer Futsal Federation ki vice president oiramba Sagolsem Birchandra na manung matam chatana haukiba jun gi tang 18 ningthaukaban numita leikidabada association asigi member sing na awawa phongdokre futsal ki president puri sabam manidhon nami phama poiduna tolen kun ngangom brasakishor ki sangai pangthokiba awawa phongdokpagi miphamda vice president Santi Kumar advisor ngangom Basanta Kumar Irong Gauramani Manikanta Sharma ngangom Baba Macha ngangom Nandababu Lisam Sanaton Athokpam Nilkantana chingba miyoi sing amadi futsal gi sanaroi sing saruk yaminaduna leikidrebagi damak minute ama tumina leptuna thonijaki miyamna yamna pamnariba messaging app WhatsApp ki username hapagi anuba feature asi Bharat ki oina feature asi haptana ba lengakna meta da khangan khre WhatsApp ki anuba feature asina akaiba pirakpa yai hena chingnaba leibana nahan jum sakation nimita kendra gi electronics amasung information technology loisangna notice ama thaduna khangan kibani Bharat ki oina feature asina online fraud phishing digital errors na chingba miyamu namthak tobagi thodok sing hengala lakpa yai hairi feature asina miyoi amana mobile number utpa tawdana WhatsApp sijanaba yagani username khakta sijanaraga wari sanaba yagani maram asina asengba miyoi edu kanano haiba khangdokpada khudongthiba kya thokalakpa yai haibasini atopa mage amaromda metana hairiba feature asina miyamgi privacy ngak senanaba amadi number share tawdana wari sanaba yanaba puthokpani haina phongdorakle adumoinamak metana matik chaba pakhum pidriba phawba Bharat Sarkarna hairiba feature asigi matangda mapung phana khananenaba loidriba phawba Bharata feature asi hawdokpa yaroi hairi
FIFA World Cup football gi nongyai matung pung 12 makhai taba matamda round of 32 gi match amada Spain amadi Austria sanakre ai ki pung mari makhai da Portugal amadi Croatia sanakre masigi matung ngasi ayuk pung 9 makhai da Switzerland amadi Algeria sanagani aduga ngasi numidang pung 13 makhai taba matamda Australia amadi Egypt sanagani panbayai hauzik phawbagi oina Paraguay France Canada Morocco USA Belgium Brazil Norway loinana Mexico amadi England pre-quarter final sanabagi sem saduna laikre Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawa channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu Aroibada maruoiba pau amukhanna Sibarda Sahid Irom Nandachan gi kuntaret subanonga kumon thorom pangthokre Athauba Nandachan Singha gi kuntaret subaning sing thorom ningthem kulda pangthokre Martyr Nandachan Memorial Society nongna semkhre Kasar Sonaida class 6 ki mairo nipi macha madan taba thabak chathuri habigi maralda school ki principal police na phare All Assam Soccer Futsal Association ki founder general secretary Sagol Sem Birchandra Laiki Dabada awaba phongdorogle Kendra Sarkar na Meta da notice thaduna WhatsApp ki username feature Bharat thingna bahai khre amasung FIFA World Cup football ki round of 32 ki match mari asi sanagani Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare